na gwiciria ndeto yo ni tuguthi na mbere na ni tukuvuata ithio tutige kondu against the law whatever time it takes kiria ngwenda kumwashua tukuvuata law and the law is going to redeem devolution and well-being ya andu a Nyandarua. Na njuge toria njugite mbere ni ati ino ti bara ya bunge ino ni bara ya governor witagwo Kimemia. Na tondu mundu witagwo governor Kimemia ndangienda oversight iko guku Nyandarua na nikio mathina maria mothe twinamo guku bunge no ya Nyandarua. Na njoke njuge ati toguo muraiguire ira muiritu ucio arehirwo guku ni Kimemia witagwo Elizabeth na aronekanire na mahitia ma kurega kuombiko tonda majority leader mundu gwitwa Mbogo na deputy speaker mundu gwitwa Sakari na members as staff na journalists ni njui ni mweri 23 February hindi ya kwerirwo njeherere giti nginya igoti ritwe cira na ni mwoi ni ndire ndarutwo giti gia speaker ona aya matindaga makirugaruga guku ni mwoi matire makinya kura cia kuruta giti gia speaker na matigakinyia kwoguo na igoti rigacoka rigathire kona oguo kwoguo njikarire giti giki uria kwagiriire na mundu to ndireiguire andu angi marauga hau ati speaker alisaini yake atia mundu ucio uraigwa ndagiriro gukwa bunge no alisaini mena Kimemia matige Nyandarua ithi na mbere. Otherwise we are going to be very firm. Ino ti bara itu ni bara ya andu a Nyandarua na bara ino korwo ni yakwa kana ya mundu ungi no ndigane nayo no ino ni bara ya andu a Nyandarua ni bara ya welfare ya andu a Nyandarua ni bara ya billions cia mbeca iria cioka Nyandarua na itironeka wira uria iraruta tiga na ni njugite uguo kaingi muno tiga 30% ira twagaire haha thiaga na MCA icio no cio mbeca iria cioneka uria cireka Nyandarua 70% ndungimenya kuria mbeca icio cithiaga no cio niguo thina uria twinaguo kundu guku na ngiuge umuthi ni tuoka haha na mundu biu eretwo ndakahutanie na bunge o kana atu ati ni ikara bunge thi ati na ni athi na mbere obviously yo ni njitaga ni pedestrian mere shenanigans and of no consequence nor effect na kwoguo gutire undu irongerera in value to anybody no kumassage the bloated ego of the governor kumuonia ati bunge ni rathi na mbere na gutire bunge rathi na mbere. We will not break the doors, we will not play their game, we will do what we are supposed to do as true defenders of the law. And I thank you very much for your sobriety, thank you very much for your genuineness and the manner in which you have held yourself in decorum. So we will not want to engage in bad behavior that is going to put most of us in future troubles with the law, but we shall just play by the books of the law. Na gugikinya thaa 3:30 riria giikaro gia bunge kia ya rucini kiagirire kwambia twahura ngengere na mirango ikiuma mihingure na makirega kuingira ucio former speaker tukumuonaga guku nja akigeria kwaria na andu a media akigeria kwa address staff na riria gugikiuma gutikire mundu ungi wagiukanie ndikireta first year person ni nie ngiuma na jukumu yo ya guthie na ndaingira bunge na twakorwo na sitting njega na twagitebo finance bill ni undu wa budget iria gugiuka ya mwaka ukite na twagikorwo deputy majority leader akikorwo na motion wa kuhinga bunge tondu riu gugikiri uria kuri na uhoro wa mbeca haria tukinyite ni gukorwo ati committee itikiri na mawira mau maingi no ithui ni tuwe watho wa kiria wa Kenya ugite assembly no murona haha ni equivalent na high court ithui tu muhe mandate na andu aitu magithoma katiba article 1 yugite mahinya mothe makome ma Wanjiku na Wanjiku no ahuthire mahinya macio either we mwene kana through representation nikio tucaguritwo ithui ta MCA a guku county ya Nyandarua na ni ithui turauga ithui andu matige kuhenio ati kwina bara gatagati wa governor na speaker bara area twina ni ithui MCAs